Štajerska budilka, Dalibor in Domen. Zdravo, iz KAAS avta kličem. Vinjete imamo doma. Igri! Dobre! Ej! Mašo se vam pretek, jesi sve? Halo! Igaj! Puca, nema, daj spravi se, daj. Au! Dobar dan, jaz sam vam celi salon spucala, servis, sad! Ja, ki so zdaj najne vinjete? Vojne, a vinjete so za poslušalce. Štajerska budilka, radia Ptuj.